Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam hari Jumat, salam Jumat berkah. Semoga pada dulur kabeh sehat, waras selamat ya Tuhan kang segala penyakit lan musibah. Amin. Amin. Dina iki spesial hari Jumat. Jumat berkah. Jumat berkah nyong arep njajal mangan karo cindil-cindil. Oh iya gue. Bakso. Bakso Solo ge dek bumbom. Mantap. Waduh, telu. Oh telu asik deh. Siji ya ora guder. Iya bener. Ora tekan usus. Lambungnya kok ya berontak. Iya. Kudune telu kan mantan dek iki lho. Dek ganjel. Mantan ganjel iki. Wis rasa kasuwen iki ge, langsung bae. Deleng ge, indi-indile ge. Aduh, gecol. Aduh, gecol ge, gro kaya gagal mungkin lah ting pendusul banget gue. Cemak bakso. Ya wis ge langsung bae ge. Langsung garis yo. Garis bae yo. Bismillahirrahmanirrahim. Kita review kuahnya dulu. Barangkali enak atau enggak. Lumayan. Langsung bae ge ya. Langsung. Lerok ya. Lerok yo. Bismillahirrahmanirrahim. Bakso telu. Bakso loro ya ora main. Telu. Oh ya ndarani Bakso. gecol. Yo. Lombok banget. Iki dilepokno kabeh ya nu ya. Nang lambe ting cetor banget tuh. Pihun kabeh Pak. Apa gue Lemak. istilahnya? Oh lemak. Gaji apa ya? Ge, bom. Gue suapan apa gue? Ge, Sekop ya? suapan sekop cilikan. Iya. Ge, suapan gecol. Yuk. Gecolnya cokot. Baksonya teksturnya kenyal, agak lembek, terus agak cenderung ke ini dek bom. Apa gue Ke masalah? enak. Ayo, garis bayo. Garis. Pokoknya enaknya pedes nih. Kebiar. Padang langsung. Orang pedes ya lesu lah. Iya. Ngedrop pada baik ya. Bener. Tekasih. Bom. Tumpangi. Suapan imunitas ngedrop. Ayo. Mantan yo, sekat. Bakso Solo paling enak ini. Iya benar gue. Ini jenap tuku bakso mercon tapi Jumat biasa tutup. Mungkin ngesuk hari itu nanti Jumat lah ana rezeki tuku bakso mercon. Endi lagi? Iya gue. Ombeni sih. Gede banget segane, jane kurang tapi entong urung liwat maning.
Suapan suapan lockdown. Oh iya gue. Jadi berarti paling orang nyong udah mangan bakso gini 6 lu. Iya. Nemu tawa pitu ki mangan telu karo sega mundung ya Gunung Bromo ya kayak orang werik lu. Oh, Dan isi iya kurang ya? nyong mangane angger bismillah nyong lu. Iya. Ora ketanang ati ya bismillah. Ben berkah. Iya, Nyatane mbok nyong. Oke. Gembi banget awakku. Ginu-ginu. Ginuk-ginuk langsung. Iya. Lur, tolong lah ya. Agar bisa nonton videonya tekan pol. Tekan rampung dek bom. Iya. Jadi ngoceh warna-warna orang kesel. Iya benar. Ngoceh warna-warna orang ditonton kan. Takit bos, takitnya di dia. Aduh. Sekarang Ya garas. Gue penol butone kok penutup ya. Punden. Oh iya, biasanya gede-gede penol buto gue. Jadi gede sih. Saya colek. Oh. Gede merekah ya. Lembut banget kok. Tapi terkenalnya pancen bakso Solo gue nang daerah kene yang paling top gue. Paling enak. Kemudian enak. Bakso patok jenenge. Lebih pindah. Iya kono jan. Bakso patok gue waduh nikmat banget. Pindahin Jogja. Pindah jan dadakan adoh banget sih ya. Nah deh. Makanya situasinya sih dek. Iya bener. Siki wong dagang ya Angel. makasih lah. Ini lagi. Mandan motor ini lagi. Oke. Iya penolnya gue yang gede. Oke. Mbik. Bok, enak banget lah. Oke. Kenyal. Langsung baik ya. Cah nang mulut ya. Jangan. Paling lambat yang bleker banget. Aduh, kayak taburan rasanya ya. Oke. Yuk, penonton yuk, cakot Yuk. yuk, cakot. Pemirsa, tolonglah, please deh, makan deh. Makan sendiri lah ya. Ih, enak banget, lembut banget. Yuk, sopan terakhir yuk. Garsan terakhir, Harisan terakhir suapan sangat. spesial yuk. Oke. Nikmatnya luar biasa. Alhamdulillah. Merasa mabur-mabur. Jangan melayang ya. Matur kesuwun nggih kanggo Kanteh Fatir teman-teman sing wis dukung nyong Raja Gares kesuwun banget. Ajak lalen gue. Ajak lalen. Oke. Wanti-wanti. Tulung banget nyong. Please berat ya. Tombol abang gue. Lotek. Pencet. Loncengnya gue terutama loncengnya gue. Loncengnya grawel lah jangan. Grawel bae gue. Krewek bae loncengnya ya. Ya wis, terima kasih. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you berat. Salam merdeka. Merdeka.